wase munya ye ho adaje anopa bia kopem na nwumire na najo awia ebiri bia onipa timitie radio no moya aso mutie eye sompa 90.7 FM yeda mo ase papa ade nyina emu enye no nko yeda mo ase na ye ka wo se afi 2024 ya ene yeda edi awiye no enema ni dwumade bebre na akoso ewa afi no mu ene yede afi no kwa awiye no ye ba bedi dwuma bi tietia ewo ha ye bebu nkompo na ya hwe afi 2024 enema ekoso no akese bia ewom na yebetimi afa ede adi nkomo ewo enedai mu na yede akra afi no yede agya afi no kwan na ye nyame ya adom a ahomachi yakwa akohia afi foforo a eba no anopai mekoso aka bio se de rade ase wate de rade aye doso enre ya obi afim ena anopai ya obi afim emre kakra wo yenim efidi sabe kopema ahomachi a yebewura afi 2025 no ye ni da so ye ba akopɛ ye dan erade se eye dan yara ode ye ne ebetwa anopai maka no awie no mo amunua be ma owo ahene echampon enie ye kodi bronya otreme nka ache ya san aba na ba ya ba no ene me no ba behwe ye bebu nkompo afi 2024 emu nsam ahodo akese no ye ba be dididi bi ho enkomo enti no ye ba be ye de obroni beka se 2024 in retrospect ye bebu nkompo ye be broni beka ye be review afi no nyina sɛde anema si kɔɔye no na ye de aka asɛm mabenka ubio sɛ afi na wabɛka ye ho a aha ye sompa 90.7 enye nenko dwumadie san ye live ewo YouTube sompa TV okɔ no ma obe join na Facebook sompa 90.7 FM diachi ewo ho na yenkaka ya dwene ensa no bi areho ebi yewuo ebi adimgo ase ebi ye adesua ebi ye enema hodo bebra asisie ebi nso aye asresem a akoso afemu yabo ni nyina no a yede ebrel ewo dwumadie eso nti anopai ade anya atwe a munua bema owo ahene magina afidie kese eho de na kire se eye enkomode nti o hwe ye pono so a ye say 2024 year in review all stories that looked at the year 2024 in retrospect. Said ya kan yasem de bia no. Nkomo a ye bedie ye ni mu adwemoni bia tia obia. Ye ni obia atem ewe adwumadie so. Ye kan asem ba no said ye sitie ne nokre no sa pepepe na ye kan no. Eno nti na bri bia ema sompa 90.7 FM yehuri din kan ewo afoforo no eso ene ye benada bronya bosomi December ne da edi awiye eye ene afi 2024 ne da edi awiye eye ene pa ho a ye ne afi 2024 ye wie brabo ye wie adwuma ye entina emu ensem enono ebio yen hwase na yeni enkomo yes I say no yes I say January nanso kakra 2024 ene baby ode ya ba beduru enie eko na wiye ene dadua yi afi nso afi 2024 ya yedi mu nkomo yi na emu wonsam akese amanyosemu asetenemu ane ade ye nyina mu no na nsa no bi akese ewo mu a ehia se ene yede afi no kwa wiye no yenya adaje na yedi ho enkomo edi anopai medwumadi a mede brew eyetiawa ye ba bebu nkompo ahwe yachi afi 2024 said afi no sikọ ye ensam a esisi ye ewo mu ene emu amanebo ebie no na yede kaikai yadwen ewo ha enom enti ye sha ase no yenhwe afi 2024 sadia oman sikasem sidi no sadia na hoden ene ne modern mo ewa afi no mu no na esi etie abusuafo
na anu aba ye to ye ade ba ko pa atu NPP aban aguo eye sedia na cedi no eye na dwuma enti yemfa cedi no enhya se the performance of the cedi no throughout the year 2024 no yemfa eni nkomo afi 2024 no nyina eno Ghana yesika cedi no na ayese edimirika eduru ba bia na kwa na ho de no ekoso chese ukita cedi no kope dollar just all the cedi no bebre ansa na watimi akwakonya dollar no ebi weima ahokyere ne ohaw eba oman Ghana yesika sem eso ewo afe 2024 na afe 2023 eba na wieye no na yeba bewura afe 2024 tse sabre ya yi emu ewo afe 2023 no na Ghana cedi no wo de cedi no 12 cedi 30 pesos ene be kwa akwaje dollar baako ewo forex bureaus baby ankrofo sesan sika no now the 12 cedi 30 pesos ene be kwa akwaje abruchi sika dollar no baako na uko interbank no a bank no womuzo sika mane ne sika sesan no eno so now the Ghana sika no 11 cedi 30 pesos ena ubekwa akwaje dollar no baako ewo ho enom eno so emu asem eno no enye no nko ye ba afe 2024 no cedi no hyase yie ya na ekosoro kama na sabre no na nkrofo akodi bronya wi a na ye firi bronya no mu ba enti na cedi no ekosoro kama ene sadia na eye no ti na nkrofo feel say oh baby aye koide na eye ne kwan so a eno no na ye to aso no Ghana sika cedi no ebinie we ye cedi num no ebi ena ye de ato hai na ye sha fedase January bosome a na edikan opepon no na sabre cedi no se ope dollar baako a na wo de cedi no dumienu ene akire pom peso aduana nsia 12.46 Ghana cedis ena na de be kwakonya dollar baako we ye January 2024 afei ye didi mu na ye ba February afei 2024 na bosome mienu no emu na ope dollar baako a wo de cedi no edumienu akire mpeso a aduoso nwotwe ena be kwakoje dollar baako saa na cedi no crop afe idru afe no 2024 na bosome miensa edikan emu March bosome emu no na dollar no asan yahuri kosoro sadia na February ni January ete no na ahuri kosoro edru sabre no na yeton dollar no ana cedi no sa ope dollar baako a now the 13 cedis 39 pesos ena be kwa akwaje dollar baako ewo ehonom na eno ye abosome miensa March bosome no emu saa na yeto dollar no ewo ho enom yeduru abosome nan April abosome no emu no na eno de ansesa sadia na yeto no March no ene April de no ejina ho no mo a nti ye ho ha ye kakra ewo ho no sadia na yato amana kokwaye no eno ana ejina ye 13 cedi 39 pesos ena na de beje dollar baako wo April 2024 afe no ana bosome no emu enye no nko ye firi April no ena ye ba bosome a ediso May bosome enum no eho no so no efiri 13 cedis no eho na ehuri se bom ehuri ya ena kogina 15 cedis mpeso mienu ewo May afe yenim se ye ho ba be hen ha ye yanka bia nhyem na afiri 15 cedis de call mpeso aduonum ensia ewo June bosome emu ye ni da kwanya se anka ebia enema ebeyeye kakra na afei 15 cedis no na ahuri afiri 15 cedi 56 pesos ewo June de call 15 cedi 81 pesos ewo July bosome no emu eno echi ye wo mu na ye call August bosome ngotwe no emu
yewura bosome nwotwe no emu no na ahuri efiri 15 cedi 81 pesos e de ko 16 cedi 2 pesos e wo ho enom etina fe de na cedi no nokore cedi ne dollar no wo de cedi ko pe dollar sika dodo a wo de bekro no na edoso ye na afi de ebu adwadifo ekomu e wo ho enom e ya de a e ma adwadifo kasa pa e wo saasem no e ho afi August yefiri on ye ba September ansesa September no eno so ebegina 16 cedi 2 pesos e wo ho e de kope dollar baako oko eye forest bureaus akese no ba bia ye sesan sika akese e wo eye Accra no ma sana na ye to no ena yedidi mu a ena ye free September na ba October ye bedu October no na ahuri efiri 16 cedi 2 pesos e de akwa koduru 16 cedi 71 pesos eno na obetim de akwaje $1 eno no anso ho no mada ye ba November na eso November no eso te e ba form kakra ba e ba form kakra no e free 16 cedi 71 pesos e de ba 16 cedi 5 pesos ende e ha no na adwadifo ani da so ahyase e ba se e bia na e ba form e be ba form ba bedroom pempenso se e betumi aboa na bibia akonkan ye bedu December eye na anu bronya ya da ye di bronya no 25 December no na ya de a ye ton dollar no eye below 15 cedi 30 pesos and November na ye 16 no ye ba eye December 25 December ya norachi ya na eye 15 cedi 30 pesos and afe 2024 every January ebesi December Ghana mine sika cedi dodo a ukuta ubetumi de akwaje dollar baako bosome bia mu sede ana sika no ahoden esi ekro sede ana ekosoro sede a eba form eno ho akontabuo bi na yede amao afe eye 2024 emu yaka oman sika cedi ana economy no ho asama wie no yenhwe ade baako bi nso ewo ye nwoma suamu enema bebre esisi nwoma suamu a eno so eje Ghana for kasa na sa ne ma esisi ye no ebi eye de wo hia afi 2024 no mpunto bebre ena koye ekoso Ghana enwoma sua aso ye no emu nema esisi ye no na ebi ye papa ebi ye nema pa ena ebi ye nema ede mpunto eba na ebi nso ye nema ewo nsunsanso ewo adesua ene adekere eso eno nti sanema ekokoso no bi ena ye pese ye hwe afi 2024 ye nwoma sua mu ene pp aban ebeche ode nhihye bi ba ya ye fre no one student one laptop program na afi no bosome 9 April bosome no emu aso ye hwe nwoma sua so ebebo amane ese suku akoda bia oko secondary school no ye ba be ma obia no laptop baako ya to din say one student one laptop program edema wana eko secondary school na SHS ewo oman Ghana emu na ebra eye NPP abande saasa no to bia hwe na ye April until we 3 April May June July August September October November December na ye koto ba enti ebra omode san hwehwe we ba ye pe ena ani di se ba no dani yewura John Mahama na yato oba yi ni se omampani obeka sa se aha ono kwanfo no yenim wo mo abato na eba nti ena o ma hyeda ebe cheche laptop ede ama suku nkwada se ebe ya omo bekọ akoto abade ama NPP na oto Africa bio se wo hwe nkwada obetumi ato aba ewo eye secondary school na dodo na benya laptop ibi nti na ndi sefo osuro titu John Dramani Mahama president elect na osuro se bia saa na muntu we no ebema nkwada no ewo secondary school no ato aba e de tia ene DC
Sasa na ɔde to dwape ɛna Ministry of Education ba be yi ano sɛ ɛnyɛ ne saa sɛ ebia ye che laptop no ɛde ama sukuu nkwada no sɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛto aba ɛde ama ani pipi ntia na mmom botaye no ne sɛ yɛde bɛpagya enwoma sua no emu ama ade kyerɛ na ade sua kɔnkan na asan ahwɛ bio sɛ Ghana fo nkwada a ɛkɔ sukuu no nimdi a obenya ɛwɔ ene wiase a yaduru mu nti ɛbɛboa ama Ghana ni akwada okofa okohia amansan mu nipa ɛwɔ adesua ɛkwan bia computer kan ho bia yenkoka echi yenkoye mobo eno nti ena aban ede one student one laptop no eba eno so ya asemba ko a esi afe 2024 ewo yenwoma sua emu ewo yenwoma sua mu a afe 2024 no enema hudo bebre so siye Ghana for kasaye se afe de kwa MPP for mu duebo MPP for ma yesei ni nyina ne se na osoafo a ohwe nwoma sua so onie owura honorable doctor ya osei adutwum ono wode nhihye bi baaye na abosome no mu ena obebo amane se free sa April no kro no ye ba be change suku ntade ewo man yi emu ye nyina ye nim suku ntade a nkwada hye nsore suku no omo ntade omo hye ban aban suku no omo hye atade bi a ebinom fra ne tea ne pan no sa atade no ebie no osofo yi ebebo amane se oba abesesa sa atade no ede amasuku nkwada a ewo aban suku ahodo no mu na fei efiri honomo ekro no suku dan bia eye aban suku dan no ye be paint no foforo na paint no nso a ye de be paint no ebeye fita any bibre white and blue eno na ye be painti Ghana 40 asem ya eno se boye we so ekere say we so efri hen aban peso ye na ebi say o anamo na aban etuo no eye ebi nso say anamo a aban no tuo no say ye kan niema ehia ya ye kan ye hia asem a ana niema ehia ye na anamo a aban no tuo minister no pese otu ewa aban ne dim no emfa so bi amanya de ehia ye no openti suku nyina white and blue uchenyi suku atare ebe ye no white and blue na akwada no kotore so hwe no felia na white and blue na uchenyi ede na ede aba e na amanfo so a wo mano a ede gu eye aban no eso se ye beyo se ye nyo eno no nso aye bibia ewo ho na nso no se ohwe niema ni ye pa bibi te se aban suku adan afra osie eye STEM schools no eye the same colors no ena ye painti sa STEM schools no enti say ya yo say ya nyo sa asem no ba be ye controversial e be ya asem bia no kwasem ne oman mu amanfo kasa ho ye e wo ho a na omo hwe ne a ebefiri akire aba ya de ba ko esi enwumasua aso ye no afe 2024 ne ye gya ne kwan yi afe 2024 ye gya ne kwa ye ti na bosomi ensia emu o hwe emponi a wa ekefo wa ekefo ne hwe ema ye twere so hwe ewo man mu ye nyina ye nim se June bosomi bia mu ye FM suku nkwada nketo a ye BECE fo no omo twere so JSS fo no ko twere omo so hwe edi awie ye a ye friend BECE no na wa ekefo na behwe ama ya twere so hwe no ye duru June o say ye ko twere so hwe no ena wa ekefo bebo amane ye se so hwe no ye ntwere efise abenka ontuaye sa asami eka kete anka eye 2024 BECE no amaso nanso yemfa mra aban kotua sika no Emma wa ek enya kwan Emma 2024 BECE ya na also omutro ni June bosome mu no finally no
etumi ba so ema mo kyerɛ ya enkwada no enso eti ayeye ewo ho enom enti no sika no na aban de omo ka beye million no Ghana cedi no nyina ye tie sompa bi edema wo mo ema o ma kwan ema so hwetwere no etumi eba so eno so ya ade ba ko a esi nwoma sua aso ye no mu afi 2024 a ene ye gya na kwan yi afi asemba ko a eba beje ntre ha ewo man Ghana emu na afi ekoye mprento so eye emu bi a yese a expire na yakoche amasuku nkwada no adie na emu no bi ne yese emu na expire and so still ya de emu no amasuku nkwada wo free SHS no omo adi na ye November bosomi mu afi 2024 ya ena owura Samuel Kujeto ablakwa oyem na hyebadwani North Town ede betu dwa se emu moto mako empema duonu mienu 22,000 bags of rice asa emu no ni nyina apro mamenka ne sa expire na expire no betu no ya ntuangu ena yakotete boto na yape boto foforo ahya gum apama no ede akoma suku nkwada ne se wo mu nye na wo mu eni okiremu samu ya asai na yasan atiagu boto from the ama school for no February bosomi mu ena sa asami esi ye okiremu se buffer stock office na wo kumase no eho no omukokodi sa adwuma no ekoye repackaging no na emo no ena bebra eka ho eno anso ha eya asama ewo enwasua aso eye sompa na eno achi no Minister of Education or no hwe enwasua so ewo ye maemo asam ni si ye pe November bosome ne de etoso edunan afia na ye de kwa wiye ena asoye no ba bontan se oba be kire sa asam no mu na nasem oka nyina ne se emo no eye krojin ye dia ye efi se Food and Drugs Authority na wahwehwem apene so ama won kwan se odia eyeye enti ena ode ema nkwada no ediye asoye no toa so kan bio se Food and Drugs Authority futu a ode ma ye enti ena Lamens Ventures company no a ode emo no baaye no omo retest emo no biem ewo India baabi a emo no efi ede ba oman Ghana mu na omo hwe se yedi ana yedi dwuma bi a ye we enso ye asama esi ye afe 2024 yi emu abusuafo uguso a utie SOMPA 90.7 ye wo enkranza ye wo bono apoye mantam mu SOMPA FM ma ye di live wo Facebook SOMPA 90.7 FM ena esan ye live wo YouTube SOMPA TV ehonom nso no ubetima hia ye na wahwe bi ja wadwen kire wo ho afi 2024 na ye de kwa wiye no yebu nkompo ye di kan ahwe oman sikasam se dia afi no ekoye ya hwe niema kese bi a esisi ye nwomasua emu nwomasua de education sector no ya hwe niema kese bi a ene nsem a esisi ho ema Ghana for kasa ye ya hwe bi ya wie no yentum nika na yemesen ko Parliament ensama hodo nso a ekoso ewo yemra hye badwafie afimu enema bebre na asie ewo ho na ye ebeyi bi na ye de aka kyero ente Parliament efie no sei na ehote semra hye badwafo no tena ase a sei na eho ete February bosome ne da na etoso adunum yensa afi 2024 owura o say chairman sabonso ono oye so amemra hye badwani seisi ai ena ona no ye dom dodo no ba no dani majority leader yenim ni esi ye February bosome de etoso adunum yensa omoko Parliament ana owura chairman sabonso now so no Parliament o say majority leader position no wa resign
ebi kan say ono ankasa kan say eye personal ono an resign ebi no so say mentem ho ase bi sori ye ene pipi kuo no ene ono nso n'adwuma oye ne ntam eno nti ne ma ekoba say saade a yebeyi na firi ho ena ono adi kan ebe resign o resign wie ye no ena yede owura afenyo markings ebe share na 9 emu osome da na etoso aduonu nwotwe parliament ho a parliament mra bi a ye frɛ no anti LGBT bill ya pass sa mra no na sa mra we ya pass no ɛho nsam ye bebre ɛho nsam no bi ne sɛ ye de mo mampani sɛ ye mra wi a obesan no omampani sɛ onye mra no onsan enipa bi owura Richard de la Sky de court Supreme Court say sa asa no wato atwene ball so efi sɛ asam no kura enyanye emra enti ase a enye emra no untumi mfa ma Supreme Court sɛ Supreme Court nkyerɛkyerɛ mu eno nso nti yabɔ sa amra na agu na sa amra na abu so mfo mu ntie ne ye o emra no ye mra ehu kakra emra bi a ehu kakra ni hu a ne sɛ sɛ omampani de ne nsa hwa ase na egyetumu a na ebeye mra wa ube promote LGBT man ne ma wade mema ne mema wade mema bi amotena social media na mahwehwehwehwe asomade na mabobo duku apenti manim mabobo mutiti se dia emaye no woyɛ saa ne ma ne nyina bia emra we bɛkyew afei wo hwa atade te se atade ye LGBTQ+ for colors no I say rainbow no o de sa color no bi nante o de sa color no bi di dwuma bia na say ya science amra we ya e kire say u promote LGBT emra we be chew na say emra ne chewa o betima ko prison 5 years ende emra we no e emra ehu pa e be che radio for o tra radio so now promote LGBT e be chew what's na social media now promote LGBT ebechew enti eyemra bi a ehu kakra ya ye de akomo omampani se onye mra na wasan eda so twentwere wo mo bo a emra ne da ho a aka nansia na parliament we awuo no emra no eda so eda ho enom se parliament ye mra te se ya the can say ebenya presidential assent. Enya presidential as a presidential assent is omampani be sign ne signature e wa ase. Omampani nya sign pa nanso achi no abeye emra a yede ye adwuma eyeye e wo ha enom. Samra we sadia men sign aba ho no. Se parliament for pa Parliament ewo 275 CCA NDC for 137 MPP 137 and independent back no yenya emu 2/3 na te say yenya mu 138 139 140 ekobia yebetima passe emra shebedwafo na betima ama emra we passe ade atom ama na be ye adwuma nanso obi ne nasem se beyo eno ne aka ewo ho enom kame aye se wo mo ani pipi afamu no mfoa sa mra we so kame aye se ani DC for mo NDC for afamu no wo mo foa so enti ekobasa se o mampani ansan po na se ewo ye pe parliamentary 2/3 majority e de apase a eno so NDC for nkoa no ntumi nya 2/3 no emfa emma enti no ebema emra we se nyame ansra enansia na nan kakra aka yanimu yi emra we ene parliament no ebewu obra yenya no hwe eno enso eyade ba ko a emra ba ko nipa kasa ho pa wo Ghana omamu ha afe 2024 eye sa amra we afe enye no nko Parliament wa ebiem enema esisi ye no wahu emfoni a da hai wo mo ye emrahye badwafo a
Parliament amani hunu nyina firi sa nkrofo 9 way. Parliament e wo ho sese o amani hunu nyina e firi sa nkrofo 9 way. 18th October and a Speaker of Parliament o declare say enipa 9 way o mo nkonwa no wabutu no na o mo ba Parliament ho say na sebedafo a enye ye baako ye MDC ni baako ye independent and mienu ye NPP for unfortunately ye kwa abato na o mo nan nyina so obi alusu ye sa nipa 9 way nyina obi alusu akonwa na oteso a na o mo de bodwe no o mo nyina alusu ye NDC afa nkonwa we nyina I think say yes I think that we suhuno na MPP nipa na o mo de no baaye no ono etumi efaye ba 1 2 3 we ni nyina si efaye enti 18th October and this are maintain o mo di different candidate no mo de no baaye nti enama we can say obeko independent because we know Peter Yao Kwachiaka ono feel say primaries no ye chinchim ne nsa niam anko ya ama no it is hard obeko independent amoakon asiama de no ye independent ada na so obeko MPP ena we so primaries omumienu we nyina Cynthia Morrison ne dasante omunya primaries no omo say eniam anko ye ama omuntu obeko independent no ma seat no e de ama MPP unfortunately suhum no ena omutumi enyaye de aka nyina de omanya but suhunu kura no with a different candidate enti omoye omadwen so ombeko independent no 18th October na speaker say wabutu omunkonwura no so omoba parliament ho a enyeyi so omba be ye adwuma eno so be ye yemfa nko yemfa mra pa tokwa ene ne ekeka ho do NDC for beka say nipa 9 we firi mu de a na che say wo monum na abeye dom kese e wo mra hyebedwa mu ho ye nyina ye nim story no enam so ma owura afenyo marken e de asem no court or the asem no court no Supreme Court November and a Supreme Court beka say the speaker ye no oni ho kwan say oye ne sa ya eno nso no etwentwere ye bo e wo ho e bepem ne eno so ya sa ho a ya sam kese pa esiye e wo Parliament of Ghana afe 2024 ene ye gya ne kwan afe ade a papa ye oda hai ono na ye finance minister ye friend Honorable Muhammad Amin Adam ono be share Ken Oforiata anan na niedi nkan ewo ya bakosemu ewo ya deshidie amamu a etoso 9 4th republic emu ne se ebepem saa bere aka nan wotwe o se nansia nan wotwe ama afe 2024 awuo eno budget a ya de bema afia eba na abosome miense edikan no bepem sabram no ka say yentumi mpaase ye nienta yentumi mpaase ye nyina ne say 2025 budget no yentumi mfa anko efri say ya say NDC for say ya pam ebinu nti no ye na ye majority NDC for say there be ya nyamu na ye majority mentem ho ase no e na speaker to parliament no mu and the time an say finance minister dey sa budget we corner ye oye ho adwuma no when to me amfa anko sabre no na esanze when to me amfa anko nti no ya ade se na nko mo hwe animu se ansana na anu ya ansana nko ombe sori akodi bronyan na nka finance minister Dr. Mohammed Amin Adam anka odebeba omo hweye ya mutu wa mfa ama enti bepem sabra ye kasai budget a ye de be ye adwuma bosome miensa January February March ansana NDC John Dramani Mahama president elect had in a budget a dikan akọ eye parliament no this man finance minister want to me amfa sa budget no anko aye nipa bebre adwene mo hwanyan nipa bebre say ene ebasa ye be ye den yes ebasa there is a way ekwan wo ho a ye de befa so na minority akere ekwan eno
esan se went to me amfa nko enti no SOMPA yade sorry my miss me slide back ewo ho enum but we'll look at it meaning say ye be hu esan se minority and to me amfa anko enti no yade sesi a ye ka say yes any minority for actually a solution no. This is Professor Nana Jane Opoku Ajiman. Ono no ye nyame ya adom the next 6 days and 8 days obeye vice president ewo Ghana ha. By convention obia oye vice president no ono no ye head of the economic management team. Enti no minority in parliament ya yewura Kesel ato Forsen eda womo anono ato Forsen de ato dwa say Ghana for don't panic, don't worry. Say NPP finance minister Muhammad Adam say one for budget na ama woma nyantom ansana 8 parliament no agua ma Ghana for yam hwehwe ye be ye adwuma betua bia aka dia omo be ye nie dia omo be ye ne say 7 January ye de President John Mahama esi akonwa so a automatically antigen na Opoku Ajiman ebeba be vice president obeye vice president because of say no be leading the economic management team nintino obe present a budget on behalf of Abino or the budget beba Abino dimu ama ye dia ya adwuma bosome miensa no akopem say the main budget no finance minister fofora ebeyi no the budget number. So this is an assurance Kesel ato Forsen our minority leaders this year that in the next 8 days se bibia ansesa obekoso aye obedane abe majority leader no nasema ode ato edwane enti no dia ode ato dwa. So these are niema kakra eno so esi ye ewo parliament ewo se ye ka ho asem afei yemfiri parliament na yenhwe ema bi so bo mo ho moden afe 2024 ne ye de ekwa awieye na baako odi kan nie Shelley Ayokobotwe President Kofotab na ye foreign deputy foreign minister Nana Adodankwa Akufo-Addo na ye foreign minister na ye ne deputy Nana Adodankwa Akufo-Addo so bedi mampani na oye no foreign minister na ekoba say na Commonwealth amanya enyiresi aban adi yeso epen no omukuo no na ye pe chorchorofo pani obeda no SOMPA sa man ni nyina na epede 26 October 2024 ena antishere Ayokobotwe ekopere bie ya to aba no wie na ono awene tisesi aye ka say ono no ye secretary general edema Commonwealth of Nations oye oba Ghana ma modemono ebi enie ewo ho enum enye no nko ema bebre abo emoden ewo asetena emu Ghana ha enum e wale go na meka Professor Jane Opoku Ajiman ne ho onie Professor Jane Opoku Ajiman ono so wabo moden ono no oba odi kan ewo emfie eduosia enso entem 67 years a Ghana nya ye fa ahode no one oba odi kan waba be vice president ewo Ghana na obenya sa abodi ne anunyam hye ewo nano aba Ghana for koto ye na yetoma na manyoko eni disia na oye patriamu edema eye owura John Mahama one no kwa abato no esan say eni disi di nko enkunim ti no say ono ababeye oba odi kan a oye omampani abedi akire ebi nsi da ewo Ghana nti yehu say eno so ya ade kese a esi Ghana afe 2024 a ebi nyansi da ewo yeman yi emu afe yenko asrafo dom adwuma no mu oba ba ko a onya
soja adwuma mu dibia kase Major General Anita Asma onie obone ho modern say na ne modern monti Major General Anita Asma ono ne Ghana ni a odikan ono ne abibini ana bibini a odikan African woman a oye oba a odikan a UN force amansan nyina ku asrafo dom dwumadie bi a ewo mu no yede amano se oni emema no nyina anim ewo ho Major General Anita no se ono na yabo ni din se omeye head of mission and force commander edema United Nations Disengagement Observer Force December 2024 ya ene yede sa adwuma kekrakai yede ama Major General Anita Asma wahye Ghana ma ni munyam wate Ghana ma anim eno so ya assemba ko a afe 2024 yi ena esi ye etwa se ye ka ho asem ema amansan hunu eye adesua eye nkuranhye edema afoforo nyina se oye biribia na wayere ho aye emfa ho so ye oba emfa ho so ye obema na esanse ma no noso na mema nko nti no ye hunu bibi se ya na akono se ye de ebedi enkomo ewo ho enom na after 2024 so biribi si ye ewo Manhyia Palace ade esi ye ewo Manhyia Palace no we ye agudie Manhyia Palace agudie a mfie beye aduonum 150 years abrofo ba Ghana be wi a Ghana e de call ye no omoko Manhyia ye ko wi as ade we so de call ye na no after 2024 na ye gya ne kware ne bosomi num eye May ya na yedi Mother's Day no saa bosomi na yedi May Day ye adwumayefo da saa bosomi na yedi African Union Day aye abibima nyina eda no saa bosomi no a emu Ghana fo ede anigye ene osebo Asia abrofo a infie oha aduonum 150 years oba Manhyia Palace ebe fum agudi a ewo ho ewiaye ede ekroye no enema omu wiaye ebi esika ekọ ebi ye dwetebena ni nyina no ombe wiawia ede koye no wo ma hyase ede ba nti nema omu wia koye no ebi enie eno nso after 2024 150 years after 2024 ena omu asan ede sa nema omu be wia no Ghana Manhyia ede koye no omu asan omu achi ede eba no so koye dwumade kese a esi ye ewo oman yi emu after 2024 na ya abato afe party fonya na obi e bone ntoa na obi e ka ne ndra ye ntoa ba ema wo mo na afe yeyi mpanimfo hwan na obey running mate hwan na obey flag bearer ene ne keka ho ene pipi aman yokunum nyame adom yewura baumia oma nani ekoso yewura opoku prempe eso na obekeka nsem bia ne nsem okeka ye no ema Ghana fo obi ate asana wa bie nani obi ate asana na okaza nipa sunsi na eka sa asaban eno papa ya owura Dr. Matthew opoku prempe na ne nsem okeka ye no die di kan ba ko a okan ya ema Ghana fo nyina gi twi ekasa ti ano mokwa menkroma statement na okan ye no na ye jumbo so me da etoso nkono Dr. Matthew opoku prempe panyini na ya to aba anasa MPP fo yi ni se o meye pantue mu mfa mo SOMPA FM na o kasa no na o de tu dwa se Ghana ha efiri omampani odikan kwa menkroma pen be se mfie du sianso ne ababia ni wa waba Ghana ha waye adwuma den waye mpuntu dwuma eche na adodankwa akufo ado aban na ne nkasa ye mu no na o kan se mokwa menkroma no ebi no fa ne se de osi kan asem no se nya ne bone kura mpo a se de osi kan asem no semantics a ewo nasem okan ye no munti no ama nasem na be dane bone mokwa menkroma no
saa asem no Ghana fo twi nanim ye Ghana fo kasa tia no ye akire kura no okokwa me nkroma kurum ekokopa koshi ahemfo ewo ho enom ene ya asem ba ko a esi afi 2024 a Ghana fo ekasa bebre ewo eho enye no nko na afi 2024 yi mu na nkane na ewo ho na adum kakra ewo ho na aso di Ghana fo bi kan say ono kwan no ye kwa abato kane adundum no asan ababiew ena na amanfo bi kan say aban enya hwe say adundum na ba kra kire ye ma yenhu ebia enkoranza yebedum kane anopa na yaso na nwumre ana yebedum na nwumre na yaso na anopa ebasa eboa ye ma yehunu ye nema hyehyeye opani ko nhwamde bia se okuma se ena nsantwe no bi ko bisa ne se amanfo e kan se adundum na aba ende moma ye timetable ena osamba be yi ano se womo a womo se adundum aba no omo ankofa womo timetable emfamra no ono de a oye minister no de ohunu se adundum bia ana dum so bia aba enti womo pe dum so no womo ankofa womo dum so timetable emfamra Ghana fo bi kasa se eye niamo ho kasa se wo ye osoafo a wo ye osomfo o som oman no ene emu nipa enti se emu nipa na nte bibia ase a eye wo na abekire mu na yeni wo mo mpoa yeni wo matem enti eno nso no eye asem ba ko a ema Ghana fo ekasa wo ho efiri editia owura mate opoku prempa ye frɛ no napo enye no nko SOMPA afi 2024 enema bebre esisi ye ewo afi no emu yade bi bae afi 2024 na ye frɛ no mpox yade a ehu yade wuo ebi kan na wanyere wo ho a ede obekɔ October bosome da na etoso me ensa afi 2024 ena Ghana yehunu yade no dia edin kan ewo oman yi emu enye no nko 14th October eno so ko asanteman mu a ka bia na nipa dodo ewo mu ewo kwapia ana kwapia ewo asanteman mu ekobuni ekoto dichi ewo subonka bi mu ema ewi ase no nipa dumi ensa ena ehwere wonkwa ewo mu eno nyina ye nsema esi afe 2024 emu afi October bosome da etoso eye aduonu enso enso na boko ntokwa no ejina mu saa bre no na nipa aduonu ena ntokwa no mu yakum wo mo enam ahensam a wo mo nte wo ho ase ewo boko no eno so ya asema esi ye afi 2024 yi emu afi yenhwe abatwo mu ensem afi 2024 party nyina obia de ne nipa eba Ghana for koto aba ye to aba no wie ye no na this take it ena awene former president John Mahama na president elect ena afe vice president elect womo ena ye to aba no ewie ye no na womo awene ti 7 December ena Ghana for koto aba ade chin ye 6 December 8 December na former president John Mahama wadi nkunim ne mpire no eso a oba abetoa na mamuo no efa eka mu a wantime anwie no enam ne nkunim die no nti ama ante jena na opoku ageman professor ono nso no automatically no ono ena ababeye vice president eno nso ya asama esi ye afe 2024 yi emu enu ahebedwafo aba yeto ye no enso yeto aba no ye saade kye ye de mrahebedwafo no siso a say ne fie ho be ye green no be dawson actually blue no a ewo mu eno green ye NDC ena blue no ye MPP kokko nan na edam finfini no eye wona oye content kro independent nanso se omko fie ho a omonko se content kro either se ombeko green and ombeko blue eno no ewo ho enom na yeto abawie na NDC adi nkunima dia edinsi da dia oni ho de kura omadi
ewo abato no emu bruni beka say overwhelming majority na omanya ewo ho enom na wenu omo kunidie no ekwa koduru nkonwa bi kura omo wene dakora no afei de omo atima wene for the first time eno ni nyina no eye dia esi afei 2024 yi mu a ye kan abakosama ene yeja 2024 ekwan yi ewo se ye kan eho ensam ba ye wie ye no na enkono bi wo ho a na mentem ho ase aba ho saa enkono a na mentem ho ase aba ho no ema ye kokenkan ye kokenkan ye ewie ye no ye kenkan enso ema eba beka mienu bra na high court wa hye ye nkokan biem ye kan wie na ama MPP anya 89 seats na NDC anya 181 ena independent 4 na aka constituencies no mienu dome kwa binya ene ablekuma north na eno no enso emu ensemse ena etie anso ha NDC for ante wo mo ase enso na ebeka ho no ni nyina akọ ma NPP ema omo firi 82 eba 89 na eno enie wo mo a omo nyaaye no enie na enso no emu NDC for the Asano ko Supreme Court ashe say ene ebenadai near High Court no ye no ye twam endi akenkan no a High Court ma ye ko kenkan ye no a saa MPP fo nya enso we ebeka omo de ho no watwam age emu mienu anodom pre na ate ahafo no southwest no aten so age enonko a ena asem ni ho enti no enum ni nyina ya techiman south eka ho bi no wahye agu ene omonko court no ansa omonko court no high court biewa de ebesi ewo ho no ene bema yahunu se saa nkonwa nson no eko MPP ana eko NDC ene ena court no ebeko akotena ase enti eda wo mtena ase omudi asem ne Supreme Court judges no ena ete bench no ene ne ekeka ho a yade emu ensam ni nyina ebro afei enye eno enko Supreme Court said American kano wose wetwa nkonwa no a yade ma NPP nano no yetwam enti ne ena court beko na se court kwa aboa ama bibia atume yahwe da bia susan ede bode hono ebefa na saa nkonwa no eho ena eye ade a owura Bagben ona ye speaker of parliament okasaye baby no feel say owura Bagben waye nkonso won kasa no mu wa pere dibia bia ma ne ho a eni kwan say saa dibia no ono ena oye ewo ho enti ye betie owura Bagben na samo kan ye no na yaba abekirikire mu. My clerk is here. We had those discussions. When I told them, they were all surprised. I said, yes, I'm the gatekeeper. The right thing must be done for us to be able to reset Ghana. The decision of the Supreme Court just followed the position I took before even they delivered their decision. To become a member of parliament, you have to be elected by the voter. And you have to be declared by the Electoral Commission. But you have to be sworn in by the Speaker. Until you are sworn in by the Speaker, you remain MP elect. So I was very clear in my mind that some of those re-collation and re-declaration were completely null and void ab initio. They were unknown to the law.
And so they were not properly so-called MPs elect and not qualified to be sworn in by me. My clerk is here. We had those discussions. When I told them, they were all surprised. I said, yes, I'm the gatekeeper. Right? Ente abusanfo owura baben na owura baben kan saasem ewie no amafo bi nso kan se ne a okan ye no wayemfo nso ana na omonhwe se ohwe procedure na enye ono ne besoe MPs no ente yenhwe dia emra no kan we Parliament of Ghana omo logo enie amanfo bi no argument omo ye ne say Ghana hanom no MPs na yato abayi omo foforo a omo ko parliament first time no clerk of parliament ono na obetena adwam ahye ama womo yaje womo atom ebi kan say clerk of parliament no ono no obe administer the oath of allegiance any MP's oath ede ama MP's no a yato aba ayi wo no sa adwumade we nyina beba so ansa ya bakora ba se ye beto aba ede ayi speaker entin speaker and deputy speakers entin say aye ka say se ekoba se owura ba ben kan se MPs bia yato aba yi wona Supreme Court yakan wo moma ne biem nya ono na beso e wo mu ia ebi kan say eho no owura ba ben ni amane ho so efi say first parliament no first sitting of parliament bia no clerk of parliament and administer the oath on swear wo mo enye speaker so ono swear wo mu wia ansa na MPs na ba beto aba e de yi speaker enti no by the time ono be ba betena akonwa mu kura na MPs ne yaso e omo awie na yaso e omo awie na omo ahye omo adwuma ase no omo adwuma ye di kan ne se on beto aba ayi speaker enti obi a ono yaso e ne in na waye na adwuma edi kan ato aba yi speaker no ebesi den na speaker ba betena akonwa mu a wakase wunipa sumasi a oto aba yi me ma me baaye no matwa wo de anumu mayi wa afiri mu ebi ka se speaker ni sa to me na ode ma ne ho a ye bo ye nsam ede ema no no eno so ye nsam a asie eye afe 2024 yi emu enye eno enko ye nhwe afi na asresam bebre nso ewo mu speaker of parliament owura baben eno kan say o man pe na na danko akufo ado waye lame duck na mamuo no aye bibia ewo ho enom na yentie said o kan no na yenhwe. You have a lame duck president. Speaker Babin says I'm a lame duck. Well, that's his language. Your president is now lame duck president. Lame duck because you have elected a flag bearer. And loyalty and commitments are shifted. I am still the president of the republic, and I will continue to be so until the 7th of January 2025. And I have no doubt that the power to make decisions and to carry our policies is still firmly in my hands, and I'm not going to let it go. So your president is now lame duck president. I don't know what he's talking about when he says lame duck. He has his own. Duck there, double. Oh, okay. Unkuyi ne pachia. Okay. On the Ghana Mapani. SOMPA.
ya or the man you know after 2024 no na sema e won bi no no ebi eno no enye eno ko edu ba bi nso no na parliament no aye charge aye say na abufu abakra Dr. Kwakwabriye of the and Yamamutia speaker and I'm from my speaker Masha for say Yam Pamno you know a parliament and also Nadia who Abba Yenti said they are a course afternoon. Marshal, take him out of the house. I will not entertain such disrespect. Okay. It lies in my mouth. 2 seconds earlier. And for the house to decide as to whether we will approve or disapprove those nominations. His Excellency clearly stated that he is constitutionally injuncted to do what he has done. And so it's now for you to also look at. Honorable Member, you want to speak? If you want, I will grant you the opportunity. Yes. Mr. Speaker, with all due respect to your chair, these preliminary remarks you are making are prejudicial, and I believe that as representing the good people of Serbia also, it doesn't lie in your mouth to remind us of the things that you said. Thank you. Entino na Owura Speaker Bagman Ebra Dr. Afriye Savio somna shebedwani ono no enya akasakasa kakra ewo parliament eno so si afe 2024 yi emu enye no nko Owura Bagman be kan say afe 2024 yi omampani office no ene chief justice office no the executive and judiciary no omaye bonekese edatia oman Ghana eno nso yentie sade a osi eka no ewo eha enom na ye nhwe emu ensem ose omaye bonekese edatia oman Ghana ewo eha eno okay right the yentie sade oka the president and the judiciary have sinned against the Constitution and must seek the opportunity to confess and repent to be forgiven. 1 eternity later. The Speaker Babin has absolutely no choice now to comply. Tell Ato and his followers to move back to where they originated onto our seat. Majority Leader, the court 5-2 affirming all the reliefs that you are seeking. Your initial reaction to this? So, my friend from Channel, I want to know your position today. 2 seconds earlier. And now we've gotten to the point where the Supreme Court is expected to give some final ruling. As a leader of MP, you keep making that mistake. I'm the majority leader. Stop that. Yeah. No, stop it. I will continue to correct you. Stop misreporting. I am the majority leader. Don't say, no, say it. You've been saying it consistently, and I've been correcting you. The court has pronounced. Stop describing me as leader of MPP caucus. You should know better. So, Nana, there you have it. Alexander Penyumaki. I'm clearly not happy with the description. With the description that's been widely. Ente we Owura Afanyo Markins. Speaker say president and a chief justice in the office no or my bonetia constitution and afe ensanu bia na aye koka ewo man no mu no eno nso yetie bi ewo ho enom anso hwana yekoto abawie ye no Doma Central na Doma West Doma East MP no olusu na konwa na oba parliament after election na de kan no ade ana Bagben sere no Owura Bagben obonye beka say otizi no o twetwe no ohuru no say okọ abato a wadi enkuguo ewo eho enom eno so ya ade ba ko a after 2024 a ene ye gya ne kwan yi ya asema esiye na esi Parliament House ho a obi be say ye de bi sede yentie sede a ekoso ewo eho enom na honorable Pochumberima ahenkuru ne wonfie ente obaye no na speaker twetwe no yentie mra
Honorable member, I couldn't God have mercy upon us. What is your name? Mr. Speaker, my name is Paul Chumberima. Which constituency? The vice constituency. The old lady. Sorry? The old lady. Old lady. Mr. Speaker, it's unfortunate. An old lady kicked my ass. Oh, sorry, you lost the elections. Yes, Mr. Speaker. To an 82-year-old woman. That's why you want to be heard for the last time. I understand. Mr. Speaker, your son has always been heard. You know I understand. Yes, honorable members. Okay, and the asarasam na esi parliament no be Doma East MP no Olusu na Konjana said the speaker of parliament esi etwetwe no ewo ho no ebia. Ya chese na ne fans no na ne fans no ewo. Na ni nyina mu no dakoro speakers no nyina ama adwuma owura KT Hammond ena otena akonnwa say speaker and also be asarasam majority and minority po nyina obia esre ewo eho enom yede bi yes de ewo ho yente de said o kan no. Welcome to the House, the Honorable Minority Leader, the Honorable Deputy Minority Leader. You missed out on the show. I am sitting in the chair. Yes. Leader, should I conclude? When you conclude. We'll give you 1 minute to conclude. Yes. Honorable Minority Leader, I want to hear you. The Speaker, we were at the appointment committee, and I was told, and somebody slipped a note that your uncle is the new speaker. Exactly. And Speaker, I had good bumps. I am so happy that you have to so immediately I come and sit because I'm not too sure what you can do. You can do anything. No, I am the speaker for now. So, but welcome back to the House. Yeah. So, honorable member, conclude. So, Mr. Speaker, in conclusion, 2 seconds. The president has. Member from Bolivia, would you resume your seat? You know, Mr. Speaker, and the Ora KT Hammond, asarasam no bi nso a ekoso ewo parliament afe 2024 yi emu ebi afe yedi bi yesede yedi bi yesua de ne keka ewuo nso be baaye afe 2024 no emu ewuo ba ko a ebae na ye 3rd January 2024 ye frɛ no Imoro Muniratu na wadi mfie duosumi no oton aduane waache okwa akra ye frɛ na anti muni waache sama me no January 2024 the boy nyum no aine eho na okamu na esanse nipa dodo na di na duane nti ni wuo no ba be ye celebrity fo wuo ma nipa dodo na ani be di ni wuo no achi ewo ho enom afi 4th January na Felicia Aban oye photographer wedi 87 years na waye photo adwuma na akwa animu ache enti no eno nso ni wuo no baaye no mankrofo ani ebeba so ewo oman Ghana emu ni nyina se afi 2024 9th January na Honorable Agnes Asangalisa Chigabatia ono nso okone krechi odimfinshe dusia enso oye politician odi MP afi 2005 de be say afi 2009 no ye MP 9 January 2024 and okone kra echi afi 17 January na Owura Mark Woyongo wedi 77 years oye politician wedi MP 2013 ABC 2017 odi Minister for Defense 2013 BC 2014 and obeye Interior Minister 2014 to 2017 ono ena call by election by election na nkrofo NDC for botuo or say ono okoti Moses ka say an eye for an eye a tooth for a tooth ne sa papa we or no kan sa asem no ewo ho enom 18 January
ena owura bi a friend of Vincent Macaulay oye sinitwani things we do for love sa sini no mo ana mo hwe bi no mo be kai owura no sure 7th March ena owura John Kuma ana oye so afọ be de kire a ohwe o man sikasam so ono nso okọ nekra echi 28th October ena Ghana Freedom Party pani odano maame akua donko ono nso yare kakra bi no kwa yare sabia ono nso okamu ewuo bebre ne sisi ye na wenum ye ebia ya yi a ye de mawo ye ba yam tamu ha dodo na ewuo bebre call so wo ha enom ya yenua lawyer nana ya abo ahe and also March 2020 is it last year and this year yes this year and also okay but a lot of ewuo esisi wo ho and enti abusanfo after 2024 and na ye de kwa wiye no emu nsama kese bi esisi from January to December ewo man Ghana yesika semu ye economy mu ye education dada setena mu parliament ni nyina na ye tutunu baako a yakeka bom de aba abesinti say ye de wusi a na ye ma wa finhia pa na yaka kire se nyamema afofofora ebe enye afia yedie ayemuma emfa emmao ye damo ase papa se moya aso na motie free January at BECE December ye wani da so se afia ben so ye wo programs ni dwumade bebra papa ye de ebebre mu entemo de mo nkoso a na muntie sompa na 2025 a ye sha ase ochenen mo behunu programs ni dwumade ahodo a ye de ebro mekasa na yebeda yahwefo a ewo YouTube SOMPA TV for ase yebeda yahwefo a ewo Facebook SOMPA 90.7 for ase afi yetiefo a muche o radio SOMPA 90.7 yeda mo ase afi team no morning show team no yeda obibia me na ya amote mekasa da bia dodo na nso nyame nko na me di dwuma no nipa dodo na atwa me ho ahia yedi yewura apam brother Philip sister Fia Bawa Sarah obibia systematic and papa toast and the eco Facebook unity ne sofo I omo nyina aboa production work the eco Facebook ne YouTube no ema bibia ye kama ye kan sa no na aseda na ye de mawo na ye do asiha eno na nyame na nyame nso na de wama Ghana man bunu East Mantam ene enkransan kuropon adwuma papa no na mugusoyo na ade ba ko ne san ehye nkran pa se afia yesi mu ochena no de yesene we kura na nam panso ba nyame shira right yenso yeda se bebre nti abusanfo on this note no yamamu nyina afi nhapa ha na yede wo esie nyame ya adoma ebre pamu nyame ma ye nyina nkwa yebehia mempa ya meboma se awrade ma ye nyina ye hunu afe 2025 na ye hunu ni asompa 90.7 ewo enkranza sompa 106.1 ewo techiman yede eba sompa 98.9 ewo sunwane sompa 93.1 yede ba ene sompa ni nuanu bebra eka ho a afe 2025 ni nyina be hye adwuma ya ase no ni nyina ede ba yada mo ase ama mo enitia ade na